ki pat nong reps ing ha Eastern Riboy, ringkat bat ka jing trelang bat ka Hill Farmer Union Boy Rembong Block, kila pelong da ka jing yaki ban sange dis ing hapok ka shitayo, jong ka tayo bakhado unai wing. Ka HFU hapok ka jing yalam uba alos nong po, uba long ru presiden, kala khot pelong ya kane ka jing sange dis ing ha barok ka wei ka Eastern Riboy, ka bahap hapok ka CNRD Block Boy Rembong, nadu ka arp khandai tarik naiwing hadu ka sau tarik no pra ban persya halor ka jing hiardor palat bat syak nyot ben kinong reps ing kat hadu bakala kta ya kayo ka kot jongki bat kimla wat ban siu bainong shakin nong trei bela ha ki jaka rep jongki kumta kila kerpat ya ka bor sorkar bat bor district ban tuklar lem ha ka bayadei bat kane ka jing kumjuru an amsya ban dis ing hapok kitei kitarik balapan bena laong u presiden ka HFU. Pengaruh gadai ke nong rep tengah kerja ni kejing keren jing ba mende jing ba SA namar kejing herdor palat jing using kapriap sisa yang iki nong rep lada kalau kum dia ngidwan dia tang si spa teka sam spa do ubah tegala bah bangin teman dia show namar kejing yap jing kalau palat betak ka bai kali rungim mixu hi taka bai tre bai tali ngila lo mixu tre teka bai school ka bai lut kabai bar kabai di ceki ko kiti imbio asu bat ngin pesan pendi dan namar ka ngila syarnya atli telon tau musim telada ka serta di kam sim jingkit kli elang tabata ka di kam tegi kinong rep hani ngari boy jengi tangga jiap kan hiban apa tetang kita hiti ngasuba ngaserta ka di sonyara kerja di kam bagi ni kinong rep jong ni ka Eastern Riboy kiba laju syania hakane ka kam rep sing nakaliang ke jong ni terpat kenya ki bor kiba halor bikin yarap lem yani kadang banging hamyo ya kador keniat kumba kalong menta sanspa ruspa laispa te ni kiba la syania teli telon hakane ka kam rep sing da ingin bam ngimyo bam su kedai nak kata longi kerpat kayaknya kini ki sen kumki Hills Farmer Union nang taka menisa jong ka agriculture bakin ya peklem ya kene gijing kajungi namar bakum bakalong mentai sene kalong bangi kinong boy sia kene ka Eastern Riboy ni ngidai kendai pusan persen kedai gibare pitang sing kibelasane atli telan husing telada ka sarkar kami ablem kum ya kene gijing mano banirap yani kena kata daw nga day unong rep nga kerpat kanya kane kenang ba kinong rep kenang bikinong rep kinyo tang ban bam day kumbalong menta te tang ban bam rumyo pek ni wan kit sing na liar bang sabarem bang sispa ka bay kali arspa using laispa using lalu tang ka bay kali ka bay tre bay kta umyo ka bay sai umyo ka bay ti umyo ngidon kami kata day kata daw ngi kinong rep ni kerpat nga unong rep nga kerpat dia ke sarkar bahkan sim kya halor jong kane kenang bangi kinong sang ngitim kenang bangi nom yapkan kulai sebut ngi nagaliangan jong ka Hill Farmer Union Boy Rembong Block ni sim ya kane kesenjam ke penengkong habede bat using namar ba kane ka thain ka dong gejungi ngai pusan kine kinong rep kumta kilawan ut changi kum keseng nongrep te abedai pakane ji hardo sing ngethu ifi galong kumne kum belong menta ki nongrep kilayap saba palat ha kaba wat kabaiti ne kabai sai bai kali kim yo ye namar bos ing ulong kumbal laispa kumka adu ruspa simon kumbulong kayo mentah te ngamtip kai ka tao pelong ni kane re ngi kum ki kenhun wepek ya ki pai nong rep mentah kesin ni hap pane teli abede kane pan pensiau ye kane jengi sak sarkar bat ban kerpat ru sarkar bakan le karpang na kamta ni ki nong rep te nadu ka arab kunai tarik menta November adu ka sau tarik Desember
ni kerpat ia pai no rep ban trilang bang pelong kerja strike ha ka bang ni kerpat epi ba pimde mi ikmar jupi Sakiyo ki hat kumju ro se kudam khamtam hangne haria jong kristen boy lembong te kene kede ke jing kerpat na liang jong ka hi format yon rengkat bat ke pai no rep hi jo ka than bat kadong ke jingi